TV. Nina wikwati omuseisya wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wa mukiene saa kethani ndo watonyerera mitamboni ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ile twamukiete ne saa umwe twalika nthini wa bilingwa mauvo twamina twalika mathanguni twiyote na yutu ukava wa muthia wa Kilingiisi cha mukao tono ni kwa thiene kana twithwa na mweni na umundithitha twinene ya munonge wa Itheka pa kauntini ya Masaku twaweta Kitheka Masaku ni si aingi chongo kilika Portland na ende Kilingiisi keima cha Kitheka cha Portland tenda kuma nae ni cha ukiende evo uwo niwo weva kukoni Kitheka cha Portland nondo nesi walichote timu inge muno wesa ithia ateti ngaleko sionthe va ukamba ngaleko ya serikali na ngaleko ya ulei ni maende na kuvituka na yulu wa Kitheka kiu cha Portland na ni unenanyo wende nthe ya Kenya ti ukamba woka nondo ba Portland kwina kabila mbingi muno ona nginya akongo ni wamevo thini wa Kitheka kiu cha Portland kwa uti akamba okame Kitheka kiu na nekone ni wondeto mbingi nginya seneta wa kaunti ya Masaku mwandu Agnes Kavindu asya kana ala mamwese mweyai no sio makaendea na kupoya ngai nikenda matethie na indi la akamba meze kigamba kithio chatene no makahinga kithito yolo wa kiu ku ni Kitheka kina maundu maingi muno na tweva na Minista wa Itheka kaunti ya Masaku none Mheshimiwa Nathaniel Nganga nikadose thia twane na cia maundu kauta mioka Kitheka kiu cha Portland na Itheka kaunti ya Masaku nondo ni kwithi tunangusa nicio mbingi maundu ma Itheka muno va kaunti no ya Masaku na nicho kitumitwe nake usetha nitwane na nia naku isiwe na ekolio yeva kana woni yolo wa Kitheka kiu cha Portland Kilingiisi kiu keima chonde cha Portland nondo nikilikilwa teti mwingi muno nthene wethukisya nikilikilwa oteti wevo nthene dise weona ata woni waku ni weva kana ekolio yolo wa Kitheka kiu cha Portland ile itatu ukenda yemwe 5 namba yotumani mukuve batendivi ile itatu ukenda yemwe 5 otumani ambia na ndito Mutongo TV and then wa mitandao yetu ya mekomo kanile twa live ndeni wa Facebook Mutongo TV ne twalika vo tutambania nginya muthia ne twerasa skitho kwanza mo karibu sana waziri. Thank you. Karibu inge ndeni wa Mutongo TV ya muthia twakomanita we Minista muvyano wa Malelo. Yes. Twakomana we Minista muvyano wa Itheka. Yes. Wa ndeni wa Thokomi county ya Masaku. Thank you. Kwa masito ni Nganga wa Ngangani ibije ngisi kiene nzomone ya Safaricom. La mundo kwenda kumbikizia kaendo lakini notano munene kwitha imwe nenyu education maitu tuinena ni cia ondoyo utukwatie tambai ndine wa kisio kitu cha ukamba mubakane witu wa Masaku na Ilobi notano kwitha kisese ne umundi. Yes. Yes. Tutanamba kwambia no mbete kila twamba wathauka oneni weva no na Lois kethano mbewa nyando tuthauke oneni wa Mheshimiwa Nganga no oneni wa actually yes. We Minister wa Itheka yuti titi lawa Minister wa Malelo kwa Lois nenda kuthauke oneni wa Nganga nikenda twambia. We understand Mavoko has been a scene of crime when it comes to public land and land issues. We will have to straighten this matter up. I want to give a warning to all developers that are developing without approvals from the land department. Those that are using forged documents to do development on their properties, and those that are forging documents to develop land within Machakos County. This is a warning to all of you. We are coming for you. Nobody is allowed to undertake any development without approval from our office. Letters to be signed and issued from our office. If you come and invest in Machakos without following the due procedure, then you will expect us to meet you on the ground. And it will be painful, like you can just see. It will be painful. Just like you can see. Yeah. Paune wombo waende ngale kwa nisi amatheka na wasya na wawetene sakana ni thina withitwo gwo webinda yasa you onene usu waku na kila chende yebinde su twi connect na kicha Portland nikikwatene ne nondo no watu ma warning muno kwa andu ala meo develop
ithekani cia Masaku monongale ko cia maboko matati meo ya ila ya ilite nikenda uyambise kindu etha ni waki utwaisya bandu matakwatire mabalo kuma ofisini wa Itheka county ya Masaku ni kio connect kiwa neni na kikende kina neni ke ikwatene na kikende ye Portland kina nene ye patwai twa twa enforce ya notice ya nenganitwe ona kabla nelike department inesu okay ni waziri yola wa Imwe wakwa yolua andu maendete maka grab public land then wakisio kitu cha mavoko cha mlingi scheme peketheka kivu bandu pena public utilities ni kolandu maitu matwa madilangilo Itheka matwe kwa ile kwa masukulu masibitali iwanza cia ciana cia thaukia na cindu cia muthembozo so be mundu naendete akakokuta akaii akise mujucha skulu ko nyeta waziri wa miunda nina watho wa kutetea Itheka cia muthembozo nundu matuko mokite ciana citu cia ile kwithia imantha bala cio somea ukethia endeni wa gicio kitu ciana cithi kilomita 10 ana meongwele ciendete kumantha kisomo nikuya nzomote kabalawe wasomea kiwanza chucha skulu atongo yala maiku before uko siawa imale kilia bakatuwa nando then weta mwana munini oteana with ya wethi we na problem ya kwanda balosome niko de wonete kundu kwingi otete wa mbumbano otete wa arambi sia kuwa munda wa kwa ka polisi kana kwa ka hospitali kana kwa ka secondary ana kwa kona primary niki mundu atongoyela maibo Itheka isu iyana nimetekele sehemu ila cia ile kwa sindu cia public cia kutabwa nandu na kusioza makaimesia so kiu cha tofauti na kila kiende ye Portland nundu kiende ye Portland ni kindu very different na kitahate ye mutalatala for example bautai nina nenganite notice baina notice ya nenganite before nuke kaya kana munduzu aema kuombwa we mwene itheta serikali nitio thitiombwe ati imukwata nundu akite atena mavalua ala maidite kumulisini witu na tena asiokete akakeya ukuta Kitheka cha public Kitheka kite chake cha public cha enendi so you uthi anyita waziri wa miunda na tamwana mukamba nina watho wa utete ya imbai miunda yo ila iba mavoko na ila ndeni wa area zitu cio kamba cia Masaku ni weze kana mundu witu mututia unetiwe mwako uyo mudiso aya ni waendie historiani ayo ukitia Kitheka cha Masaku mubaka witu wo kamba wega kusongwe kuma na kuthika na wasongiwe ni Kenyatta wambe kuma thika waenda biga baya NYS ona ino masongeti orondu wezi akamba ni mayanga we mayasia Masaku ya bikete museum mill na yezio songwe kuma museum mill una wizi museum mill balayi yambe wa iliobikate mwezo kuya kwetha museum roundabout wasongwe woka kupika bala weyo yuba akapa airport ino ya Masaku pipeline donom kukonda kwa Masaku na umealama ngama makasa kuwa na kamba maitu then waisio isu lakini wethi mabinda kwa mabinda tethete na atongo mwanani na zaila cia kungama matete mbai niwe methi ya mekala tete kukuania ukithathi no suwa ndengu patili ya kungama mwanani kutetea mbai uyona mundu kalatete muno byo akuania ukithathi no suwa ndengu na chu nicho kii kya mbai no ito ya kamba so kila ninaekia bau na kila tunaende sita serikali wa Masaku ni kwa asiati lile Itheka cia public zio ndila si maboko ta serikali wa Masaku ite uthio make sure ni cia kakola kwa county na kila mundu wonde na involve kindene ya grabbing yake yetu epetete neti na map ila sikona ni original map sikona ni kola public utilities o yini na mabalua mangi muno kuma ofisini wakwa kuma andu masio Kimau kuma andu Masabaki kuma andu ma at the river town yulu miunda ila ya titu ya public ina ne agrabi woni ndos na menda nelikilele tawaziri ne hakikisha kana nina matethesia mathina zino mekuka kuma matungulu eneo ya Ndramvel eneo ya wenda no area ya Mukamuku area ya Kimiti no kithia nundu akulea kuungama kati na kuungamia ukweli nicho kitumi
tena mathina mengi muno ma miunda lakini nitiyobeteka byukuleta serikali wa kaunti ya Masaku unguo tongo wa governor witu wa Vinya Ndeti instruction lo nengete ni kuhakikisha kana mali ya mukamba mali ya mukamba ndikathi moko ni mamundu aya twibai ithekane kicha Portland nikyo kietie thina muno na kwina mauvo maingi makuma ngaloko kipathukanio na yuze thea enende ni mabwabwana na mainolo umani makamana choki cha Portland thina walikile ba Kitheka cha Portland ne cha no ndo bana na court order kana court ni unomisie utio na kwata Kitheka cha Portland lakini kuyala maende na kwaje Kitheka kine cha enende wombo yuwende ne upathukanio meo zomoni ndo kulunga from where you stand zomoni ndo kulunga Kitheka cha Portland ndo we musomi wa mauvo na we munayeja wa mauvo no zote tabiana ndi maitu ukweli wake lakivo ndezi we makoti ya Kenya ne asia Kitheka kine cha Portland ona koti ndi ode nenengane ya kuombwa mundu nomba izu koti ya Masaku na ya judge ukwetwa Nyukuri ndine azia nomba siombowe payoda akuna payoda ekwazia nomba sia andu asuma na hakite siombowe payoda kwazia kana mundu ozu ni wa Portland akuna kila koti nekie ni kwithia andu ala mana itwaite kwa ni koti ni meitwa aimimalo Kenya mana ile kunengane notice mana ile kuserve party imwe na enjoyniwe baadaye nundu ni mumato ye kwa ni kotini mwaka wa 2014 mato ye kwa ni kotini maisikata kana munda uyo ni wo na ni watu ni wa Portland ne kuclaim ni wo na nundu akoleo serve Kenya Railways Corporation ila ya apply ko join kwa ni interested party judge eche kwa ni Itheka ate usisia the merits kana the main petition ko nenda ku inform ando maitu mama Masaku kana the main petition ya case ila ya failiwe ni ya mimalo Kenya was not addressed kana ndia thaumwa ne court ya Kenya na document ni na sisi kueleza kiu kodo dele na umie recent na ando maitu ni flash ba ando magesese document izu mwena yo sisi ya kodo dele na umie ne jaji matuko kaenda ndene asia kana munda wa Kenya ni wa Portland ina gidie gweche kwa ni Itheka na nicho kitumiti advice ye andu asu maende koti ningi masiki koti address the main petition kana ukulio la watu aitwe kotini why wo mwene wa munda wa Portland no okay aniendo kutongetina utambiro ndo getina panini tu ne ndisicha yoloa kiucha court order kana utiosi wa court the Machakos Environment and Land Court on October 11 declared East African Portland Cement PLC the legitimate owner of the land. Niendo kusomea niendo kusomea nzomo teke umisinform andu maitu niendo kusomea niendo kuthesenia sawa hiyo da niendo kuonia oda hiyo da yenyewe iwe kana ina ngewa malipoti mandu ngewa andu mama ubo ino ni oda la mie kotini ino ni oda no la mie kotini ile zaine yetu ni judge matuko kenda mwiwe 10 eno nomyene na yelesia niendo kunengo somea andu mama Masaku oda sila sianenganiwe somba newe tikatuke ni gendo chakwa just somea andu mama Masaku maybe Julius Motie Motwa lecture okay so mabundi it is ordered it is hereby ordered that the plaintiff's suit be and is hereby struck out with cost or to the defendant. Number 2, that a copy of the proceeding and today's ruling be supplied to the parties on payment of court fees given under the hand and seal of this honorable court this 9th day of October. Period. Kindu gyano teko misinform Kenyans kindu geni jongwenda hii mweke TV ne mwelesia andu mama Masaku na Kenya kana koti wa Masaku unegi ovya ya Itheka kwa ni Itheka ndio oda ingi unenengane you maripoti yange muzoma kuma kanzeti ni misinformation nuzi ndi ni waere no take ikala yinzomo mitandao ni kazi yotume wana isese sia makwita si careful ni kazi yotume wa kupunde sia kubutabya ndo maitu ngeweleta zaguo nigenda tupwa bwani public pali koto da enenengane
ubomosi wende ndeni wa maboko na koti no dine angalia thina wa thina wa nini wa dine sisi thina wa ula watu waito koti ni wa we mwene munda wa maboko no dine sisi na niendo kutabia kindu kingi utese ruling ino ya umye wa karatu na faili aimalu kanyama imeke apili uneosu na faili meke ilobi na kotisi ya Kenya yini ndio nindi kwisisi ya mono wakatano saa 11 Wombo iwambia na nusu ndio keze wombo iwambia wakatano saa sita ila musumbi wa EPZ wakatano saa 11 na nusu faili yesu ndiye ya mailobi kabika Masaku na kawaida etuma wa kwacha na sivika saina bikie Masaku kuto na kwasi yeki oselewa bae mubango wa kubengesa andu aya kukulyo kweli wo nenda kwasyo Portland number 1 nenda utunga andu maitu etina mama nekana kindu kita wa Portland chambe yeba wewe ngezi zitwa Portland ti zitwa yake kamba ni zitwa yake songo eta hii tina historia ne wasoma historia Portland ya kampuni ya musungu mukoloni na Uingereza bantu betwa Portland yes na mambe ya subsidiary ya kwenza mavia makusovya simiti baba adrive la muonekie mwaka wa I think around 1938 tisa sawa na yeti we Portland nundu akwezi ebya ila yonekie ba ya simiti ya ili umbulu ndo mona ila yonekete Uingereza nijo kitume mabetie Portland wangu atia na yeto Portland mundu wakwa mwaka wa 1958 nenda kutunga historia yule kenda tete kenda to ando maelewe Portland ye pa ne chao zioke mwine wakinduke cheka oke kwatila bama bayolo cheke kwatila bama to na bodo bwabwani akamba ne bodo zioke mwine yakeke ta Portland icha ndo yuti zido ya mukamba yiso mwaka wa 1958 ni wakambune yambe kili chambe ni ochenzeli wa the river 1958 mukolonio baada na za uhuru wangwati between mwaka wa 1933 na 58 ba une betha mining iliende ya musungu ya mukoloni nijo kitu muwekela niliondeta kitengela wona kwa ileli nundu meke yere iliwe ba nundu ma mine ya simitio maitwa ako England makase ubi makakende angwati wenzwa wanza ubwe watu kasimiti mayeke ya mbokine itwa Mombasa itwa Uingereza na meli maili kwa kasino sio ko Portland zambe iwe ni musungu na 1958 ni wo kampuni usu wa register pa Kenya na ebinda juni wo na akamba maitu maende na kukitea uhuru mwana ndeitu taende kukitea uhuru now ndeitu yosa uhuru natalika kuteza na president wambe teza na president wambe Portland ya convert waya tuka parastato atuka state owned government now mwaka wa 1938 ila Portland ya be Kitheka kila yanengiwe zinzae mabiano ya trust land community trust land Kitheka cha mbaye akamba mwaka wa 90 muzungu ayoka kwambia kwenza baya incorporation hizi ayoka kwambia kwenza 1938 33 Portland ya twelilwe Kitheka from community trust land Kitheka ni jakamba wasisia Itheka ilengisi lingileta Portland idla dosie uhuru wa Kenya nezi atungiwa kamba pailobya payandu na miunda matwelilwe binda jo alo Kenya lobya bamaza kukema kema gegemo tina kamba mevume na isemu kwata ni to society ma register myake yesu to sa uhuru mana wakita kacho tina kamba ngema bayi beti mana miunda makweta lipalima munene muno ndino wa eri yesu ya mundozu yesu miunda yesu irengene na river tina ngema kangundo tina ngema matungulu tina ngema masi tina ngema vyulia inoweze nomba katikati ya kindu kimeine ila kamba ila ndi yosi ye uhuru isemu shaka kamba siatwikiwe akamba methi yunge ndini wa society na maitungi wa miunda yo maye wa shares maikata shares ndini ya cooperative society
na makata onondu wana tina katelembu ba no kume binda yu katelembu na yingi ni kume binda zu siambe ebinda zu okay no angwatia na yu kisemu kina kingwa Portland yes kwa kula ni serikali na yo keke yalo tongo wakamba pe kwata watu ikai Portland kitheka kinya nengiwe inze mabia masimiti na inza mabia masimiti na ya mina ikatungia chao mbai community that community wangwati na either you code yatwika kiode inengwa mining lease valua waku mine wakwenza mabia na mami na kwenza mabia makatungia chao community ela katiba ka 2010 na nenda before to be 2010 nenda kutunga tina so you nenda ndo maido mama ne Portland mundo wo wale ulikuwa na kamba kana wale otilangilwa akamba nekenda tunengezelekale evinda inze chao mabia lakini izaka ilengezi lingile Portland yakamba ni matilangilwa na manewa tiza sawa na kiita atweka ela serikali mimi na kwenza yu kigasi yoka kwa chao kwa community you know what's you akamba ni maendeleo na maundu mona ndine yasonga musumbe kenyara ni woka hebeta utongo ine nweze Portland ni yambe yakwetha no vandile ku utongo vandile ku utongo kume byenda kuyingi koyoka CEO koyoka managing director koyoka board members tofauti kumbe kizirisiri akamba matese atongo yala meka lelo tongo wa Portland ni maime mabanga mubango wako pendwania title yaka kwetha ye mining lease uze kwetha measi yuni ownership ne yakuown lease ne balonenga okay ndo no katonga lakini you ownership ne ya nduka no amesia mamesi kwa zaidi imeenda mamesi ke ukola yu akamba mate usiswa title yatu ikanibitwe lakini kwa nini no this particular piece I malu kenya measia pone mateiwe sasa lakini na itu account company ya muundo yo wa Portland ndio nduweza kutwika ni wa Portland company nundu kila manengeto meke ni kumine ni kwenza nako ebinda myaka yasonga ubetwango ubindwa nitwe bebango yenda na usogwa ya ubinianizia akamba na kosa munda wo na yuje sopika bandu Portland yako yambe yothela yambe na kwenza mabiala madhala bau na management ya Portland ya thoka na Portland yuje akakweza yiyo nitu na serikali yatewa andu ene o yutu unena yes Portland ti public ti state corporation ti kampuni ya serikali ni kampuni ya ene nundo ni listed on a getio suspended within a stock exchange alikuwa perform nai lakini waisha ownership yayo ti ya serikali ina andu individuals mathowete shares founding na you what is going to happen the moment to katwa nenga nundo muundo wa Portland ni wa Kenyans onadi and mama Masaku peke yake it is public land for Kenyans so long as you are a resident ya Masaku wangwatia so you muundo ni wa public okay na wa public company ya pindu you ownership ya alikuwa private individuals they mean the moment muunda watu kama company wa own one Portland then it was osapmali ya public tanenga individual through a company. Okay. Do you get what I mean? Shareholding ino allow ya mundu la watu ka shareholder ko asset ethane kitheka kiune cha ethane kitheka ja kamunezu au washia ya kamunezu ni wa mesia kitheka ju. Okay. Mongwaje kuune ndikwelwane kana wai mubango wa kuosa kitheka kiu kwesela individual in the name of a company matumete zito ya company ya ikweto Portland no company ya nengwe mundo in trust ike mining ina ya mina ya nova ngwaje so after you mubango zuethia not yende na osisi atakamba ila tunogetwe than counties katiba keo kana isi atelele the county government
kiazu wasoma maundu ma land. The county government is the custodian of all public or community land. Kana county government niyo mungamei na musovei wa mali ya wanda ndene wa county ya. Yes. Kupatisu omwe kwisonene wa mali ya wanda County yete ni na county government ile ya kuuseka. Mangwaje. So yikila ki happening ya Portland. Ko ini short utambiro yikila ki happening ni kana county ya Masaku kana Portland Kitheka kucha Portland ki usove ku county ya Masaku. County ya Masaku nele. Yani county ya Masaku na kianda kinene ndene wa usove wa mundoyo. Nondo we county ya Masaku. Kinongwe no clarify. Yes. Ando amanengiwe mining lease ya miaka maana nyanya na 92. Lakini after maana kenda 922. Lakini after mining yadala na after new constitution titles yo ndezi miaka ya 922 sio kana 99 years. Yes. Angwaje. Na sio kana 99 years after expiry ya mining kana activity zila siatwa iwe muundane siathala. Portland ya mina kuinza mine nondo ya nengeto lease mining lease. Either activity ile kana lease period ile. So whichever comes first. Kila joki embe ne kumino kwa chao kwa mining. Therefore mining ya la tele galande tikanena ni siendi munda wa kamba. Okay. Na badili ya kwiku anduma kampuni ya Portland ya le agwita serikali wa county manena ni munda wa kamba. Kila mengi mambe yotilanga isemu authority. Kuyo na wenda sia kana asum Portland kampuni mo authority. Maambie number 1 mai moza mkopo wa KCB. Moza mkopo wa KCB mkobozu na angene title ya muunda mataile kuona manengetu mamai. Ngwadi. Maya mwane kuiba. Maya makuiba. Mkopo imana nengi. Title imana nengi ya KCB. And procedurally. Ngwadi. Masi wakaingi madhi mata ya isemu ngandu. Wana wangetu Green Park. Uzuni muunda ha Portland. Tegolia maumze loza ote ya Green Park ba. Nundu eno manengetu mining lease not ownership. Chizazawa. Na baibandu mae kala na county government. Nundu county government niyo protect ya interests ya handu mama Masaku. Maka discuss about mo could decide could dispose isehemu inosi ya miunda. Yes. Na could take care ya interest ya handu mama Masaku. Mwangwaje? Okay. Ko ela mamini mining. There should have been a discussion on a round table. Wale goza bai kinena nyo. Handu mama Masaku wa represent the county government. Na various stakeholders maka discuss ye. Muundozo with yata. Ngewa ya muundo with yata. Lakini kampuni yombene yonga na serikali wa kitaifa. Mabangie kwambia kwenda kuipithila county government. Nikenda andumena mawendi manna maybe than yebwiti na wa kampuni. Mose muunda witu. Wethukizia neno wa president William Ruto elo na IPZ. Unaizekana Itheka ile developed for more than 10 years. Itheka isuni ile title deed ni ile revokiwa. Na itina wane news ni wombo yo nambe. Wombo yo na umieba. President na asia kuombo. Inena analyze unani wa president. Na president yana yange wa ya miundela indini ya IPZ. Ndana weta Portland. The 10 to 20 years. No na yengewa Portland. The 10 to 20 years ana yengewa miunda nondo IPZ no bati lo Kitheka. No Kitheka ja kamba chatilu. Cheko IPZ. Na kamba kwanza na maikwata mawuya undu bailite. Then wa IPZ yesu. Na alama kwata mawuya matese awapo muno. So then wa IPZ president yana lizi leo nazi revoke wenila sindeni wa miundela je bu IPZ yando mai ile ile loketa IPZ ila bundene IPZ ikitaka kenene kitile abundene ikatilango isemu nando makanewa maka makambuni kogo ano manengiwe maka makambuni na mataka president sindu isinizio nazi yikada revoke wa title deed alama na 10 to 20 years or 30 mataka hadi chuni chowa weta but then nuna ziokia imino kenya sia nutabiwe wa edukezia gilebu ja mozu bya naize nutabiwe kana court ne manengie loza yuwa yulwa mundo uti yani Portland yi the kambe wanyanya at the river
kaunti ya Masaku the parcels registered parcels be wanana so muzumbe azie nutabiwe kana kesi imwe yake kagala tete nene azoba ne mathaiwe ne court kwa niti kwasia no asia ne mekoza ega ngili omwe kana ngili omwe maana 5 maeta IPZ ona na mina kwa asiu nigo ubomozi baadaye unasie kwambia tena wasiwasi munono nene wa Musumbi number 1 uneni wako asia nimekosa te woza ideta inayo tonageta ala andomameta speaking aloud kana kwezilia unenete mezilia mago ukoloka manena in public utamathameti nundu Musumbi ndanene na governor wa Masaku yulua mubangosu baiba andu maeka landi makanena nise yulua kiseye mujukutilwa kunengwa andu ndeba andu nene ngana governor wa Masaku yulua uombo yukwithiwa pai notice nene ngana ni national government ni Kenya Portland Cement onethe mundu emundane yakumwe wasia munenge notice mundu nyene na nenga ni kimanithia pai kimanithia chane ngana ni serikali kuu kana Portland kana Kenya Railways kwa andu alama na mundane ame tamuna ngatoya nduma mwibete na pai yoda ya court inayevo ekwasia powerful. There was none. Actually, kini gendugina boniwe with total disregard ya mwe wandi ya Kenya. Pai wati wa mea unethewa. Na matuma kilingi kinene muno cha polisi ma GSU na administration police moke olinge la munda. Kenda wize kwethi andu maitwa no kuli yakio, which is very wrong na against mipangilio yonde ya mea ya ndino. So uombo yu ekunani serikali ya ilobi na netukwasia ne ubetuka nuna meao ne makosa in fact Musumbi Ruto nakasha kwa manao sio Sumbi mayasia makatete ambai makatete ya Kenya uomboi wa mudhembondo ke wande ta clips mbingi muno ama nete sindo hizo o yune kuna jaribiwa moza serikali kuomboa sindo like ipia ngashia kwa asembapo dia aziando maitu mahela kuomboa ona MCA ilo konsorti wa kuomboa yeti banga banagilia ti aendete kusisi andu ala maomboewe ona manengele wo yethi ya polisi ndete kilo muruhusu kwa hiyo mwe asia ni chao ni impunity ni impunity ya serikali wa ilobi na ni discrimination let me tell you kubado wetamba ya mukamba ni kubadamba ya mukamba ni wisipeke ndo ine wiye mheshimiwa Ruto anene Nyanza asia no na realize usinda ni ola ugete ne between we na Kalonzo Musyoka na nita tuona sindu itasia ndamanete whereby Musumbi abangi obinyanize mbaye ya mukamba nundu ba mukamba bangiro zindana na 2027 which is very wrong kuona ni siasa ziende no that purely politics nundu county government ya Masaku nezero ithukuma president na serikali wa president Ruto na ndai ya kulingana nundu mwa ukwasi lakini pai kipengele jicha mwa ngine atiwa nundu in the waisha katiba ka Kenya kiasia bakera serikali imwe ya Kenya na inge 47 ya counties na ikako na maondo through consultation and respect and si mwamba tineo na mwamba ba it's a disappointment na and maitu mena wona meno dhatu nundu wondo serikali wa mheshimiwa Ruto nundu ni serikali wake wekieke baba yuko badani it is very clear the national government. The national government, this is demolition with an agenda that is sinister and that we don't do. Peke kete emote ya mono. Oteti. Nondo ndwamini abuna party oteti. Nekilikili oteti mono. Na weza hivi ateti vao kamba. Ne maende no betuka na webu kesi yo uneni wa ayumbe ma Kenya kwanza vao kamba matogwe ni mheshimiwa wa Mwala Kawaya. Mehasia andwala me Kilingiisi ni ateti anene na maina yake ne maweti ya masietwa maweta mheshimiwa Kalonzo Musyoka maweta governor wa county ya Masaku Mwandu wa Penyandeti mahasia ni crocodile tears maendete ba mayefanya ne mahoteli akamba indi ni mo meiti na waki ni mo mate andu Itheka ino mate ya Congolese na ndiye kesi mheshimiwa ambaye mujumbe wa Kitui East aize kana 5%
noyo ya akambala meokoneka vaya 40% ye Mount Kenya 40% ye Nyanza bena Kongolisi na indi bena Atongwe alama ine Itheka nthini wa Portland utonyonene hata kicha Atongwe kukona nyamono chama cha Wiper na Atongwe wa chama cha Wiper na Kilingiisi kicha Portland nendo masungio ana la kamba mathoa cia langi na kamba poima yandwa aya na landu mosa usu wa ndengu makakuwania no kithathi andwa maina mei maigine tendea nangina nitimesi ana ando magwa nelela magwedo nikigu andwa maigine mautetea maetete akamba ndeni wa serikali umeasia mendeni yagu kuma yena uwa kila meonene wasia wa andwa meunene akalonzo wa Musyoka andwa ona maine sufika kalonzo ngolimu madwikeni mana yange wa akalonzo wa Musyoka na ngawa ya akamba ona muma yizi akamba neza. Let me tell you andwa meunene na yange wa akalonzo na nduma ni nguns fire magetie kwebwa moko nena zindu izo nundu maive yawo kubaka mukamba wo ndaka Nezemena uwe kindu kila uwe ba mayedo uwe mayele zio uwe mesane mala ile kwa padili ya kuenda kwa ile zio uwe maandi ya kubua kalonzo nyunye ndia unenga historia munda ha Portland na kuyai ivyeta akamba na tatongo Imwe Masaku ti ina issue na the ownership ya munda wa Portland nundu te ina any traceable transaction the hekiwe Portland te ibandu kuoneka yatho wa mundo zomo akamba maitu ni mailo manakana paisu wa unomwe Portland ya unyambesa mengi ndina maini aneka sa unyambesa ndiye bandu sigo mwanya haiba mbesa yulwa mundo ndiye athoa na Portland ndiye ina right ya kuallocate wa trust land ya akamba nundu ndiye Portland imu kamba iti ngundu ya Portland Portland ndina ngundu kamba no ngundu ni ya mundu without na ni ya mbaili Portland ndisu omwe itona kunengwa ngundu mundo yo ni wakamba na paisu omwe Portland after kumaine for the years it did paisu omwe ya 1 shilling to buy this land there is no traceable transaction high kwa anywhere in this country ya purchase this so ni akamba yai no maete historia na paka yalesi yokweli wa Kalonzo methi ye na kasiana na ziba azizia wavina meweta na mayete document na maithiwa polisi yola ibagube maimu nenga kwa wavina kana Kalonzo kidogo kwa tana magwende mudabie nzomo akamba ana abuzi muno atwige bando matema ana lakini ndo umana ubuzi kwa kuumana ubuzi ni kwa azia hii ni kwetha mate kwetha mayekuwa na heshima ya utongo yola manengeto ni mbai akamba ya ni disgrace ni ubuthisi muno ila ndikuya sindu cia mbai mo masembete mai betwe tubesa tunini makanange esito ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka simply because they are aware kana Kalonzo ni woko dio betanga Ruto kibila nundu no emiwa ni urani ndeno kila gendo ni jamba die udongo iwa ndeno ni uligile keko ando maido ma Kenya mathine te mwiso na nundu nimeukea Kalonzo nimeukea mundu bwana Kenya zitamatona totona kwetha namatona kwetha confidence nake mamandie kila matona tumia kubaka Kalonzo eko Kalonzo ethite serikali ni mbewa miaka 36 yu na ndesuo mo wakwa atwa na kiko cha kuya mali amo kwa hiyo nimeona mamono maimando ndo matono baka Kalonzo ni ukulia yobezuo mo mbai ile kwetana na Kalonzo yithi ya ndemo Stalin wambe hotete ambai na ageni watiwe mbai ni mundu wa mutesia it can't happen. He has to be in the front line. Na kagavana wa vina. Nde unduweza kwethia utewa utetea anuma Masaku nundu the land in question. Mundo lote unena nisia we Masaku. Na muungami wa muunda wa Masaku ni gavana wa Masaku na serikali ya Ilobi. Ndia usishia gavana wa vina wambo yu kakwambi. Mheshimiwa Nganga niona masami tu mathi muno na niara tu andu na mome asiara nisi tunenie muno yoro akitake cha Portland na ene ndeme na mawoni muno tena go inform raja lakini no waeleze nesa actually o kumeti na maka o unesa anu maelewe ni yote ukulanya ekango tabiondo na andu ama bangi do the mpaka makabike salama ya mako baba miunda mingi muno ya kamba na mashirika maingi tata nena nesi baba miunda kapiti na wapi iko maneno mingi na meenda utesti udimandia mageto udimandia basi zekana kamba nimekasite kindu cha muthembo ni wape ndingi waona yako mayane kala munda wo kwa bona manani ya munda bande monde
baka bati baka no kubindete na mungu na matrilwa mondada monde ayako yumani gwe why is it different kwa wetie kanabe na discrimination ni ko pako kwamba hii aya unaona kamba ngeme msilingile ni mbaya sana very disappointing wewe hapo mwendo mzee nende no kilungu cha muka na Minister wa Itheka County ya Masaku ni Mheshimiwa Nathaniel Nganga kana Nganga wa Ngangani aingine nese ni mumwese nese yetu esu ni Minister wa maondwano me Itheka no kwiwa no wende na otwelesia mono kitina cha Portland na kumanyiro Portland tese to amukamba balaye umie na kufika umonde ne cho chende iye kufikia umonde kila kiende na ile ndo soma motomani tuma kwa ile itatu okenda yimwe 5 namba yotomani mukuve batende ile itatu okenda yimwe 5 tuma bau na ambea na ndeto Mutongo TV na ndeno wa Facebook ni Mutongo TV to live na ndo igere ngwana mwende no seisia naenda kwambia na Facebook we mundu wetu wa Nzio Kilwa asia Kitheka ko chake ote wa tamandasi aimbove enevi na ke ongeta wa Jonathan Moya akasia this is wisdom. I'm proud of you Sir Nathaniel, my neighbor at Kato ni vile pero au usi neighbor wagwe eta wa Jonathan Moya aya Maxine akasia what is his take on the alert raised by the former governor Dr. Mutua in 2015 concerning the same piece of land. So ikokole sino songea kane so meonde ne kendo songea ni kwa bamwe na Timothy maingi akase let's listen to this man carefully. This is the truth of the matter. Portland ya komboete monda witu nake Ziokilwa akasia mutumia osu kuna ote ndeo tutabia uvo wa Itheka kita uvo wa serikali nake Maxine yakaze he is pledging loyalty to his political inclination nake Ziokilwa akasio kaingia kasia tabia bro osu makati wa matena utongo ne Kalonzo ndambita kuende yayi no osu ungeoyo kwasia yolo wa Mheshimiwa governor former governor Dr. Atfend Mutua 2015 concerning about the same land governor no again as a quite light active issue activities ila siende monda siende ye mundani it's only a matter of concern na state agencies nisia law process na hizi ambe your process tiza zao take as ati activities the manner in which and ma conduct activities is kana right tiza zao they were again as a raise that concern na state agencies yale kwa they are moving with speed to address that matter ebinda liu tiza sawa teikwazi activities ila siende lakini teyazia two wrongs don't make a right two wrongs don't make a right mabeti yale maeza so and mali got tiende ambe Kenya mali kamuondane waserikali kana wahene ngendo ketweke yape ni ona waitiki not noni ba Mombasa na serikali nena ligile ile na aseto residents yazu these are Kenyans here onangewa ya akamba na ndo mama za kuna ndo ma Kenya na maile gwethia mena aki ya ubetangwa muundani wati ya meao ila ya elete meao ya ile kwati wandu mabeto muundani oneza malikite ke mabetio oneza malika ke mabetio ti lazima tume mabetio kumabeta wale tume amwea kumabeta muundani tiko matume ya mabetio ile tu support criminal activities ile itonda kweza sie theiwe abana te asia imwea the rule of law kila mutongo iliko tongo ine no apa kuungamia na ku protect katiba ka Kenya ko yuba de asia miao yale kweza yate so miao dinatiwa okay aya Joseph Jomo yasiende na kuseze ngala kosia tuda Mombasa Timothy K yasia good morning akamba tukwatane ina tuye kala tuchene we uwa kana kesi ako ndo tutwa abandu na ke Felix Kakemo ake yasia watching live from Miritini Mombasa. I salute you honorable Nganga. Caleb Mwendo akasia akamba mevunde sikwekala tasiana sia nyinya umwe na ndithi siningala kwa Facebook ndithi kwa ilite tukenda imwe 5 vala otomani batende biwo yambiana tito Mutongo TV be mundu kwase Mutongo TV rasasi wa mukiata ngelese minister usu na aitabya akamba maikane na Itheka itesio no tuno nie ando mayivenwa konza nemo tinda kuma mathatani ward mathatani ward ye mavoko actually
Mutongo TV kulingana nakwa ni uteti niwe mwingi Kitheka kethiwa ki ukambani kitumiwe kwondwa kutethia akamba kethiwa banakitwa maskulu na makanisa mana atethacia muno imbai ni Boniface Mutava kolake for your information kithanione for your information andu azuma omboye makanisa mbe wa nyanya kuombwa wese kanisa ona maana kwenda mana atiaje unje ona mana yandu kanisa kiu kijaoneka Kenya. Okay. Na mazio kama ananga skulu atatu. Skulu ikaomboa. Siana ile inazomea abona yizigezi ya mutiani ba. Kugwe kukwata ni stima. Stima tunangana na county government ya Masaku ni national government. Maleta kuleo yeke wege kama yenda andu maseto. You know TSI. Andwa process ila maate ye kwa kusettle on that land could not have been the right. But then rule of law should have been followed in getting them out of that land. If that was to be the case. But at the same time TSI hiyo na shibu ya munda. Ezuti yo contest still atena yo yeta county government. Ndo TSI akamba mena kianda munda ni uzwa Portland. Na while otungwa kwa county government nikenda county government ye eka decide ndo akamba me utetheka na munda wo. Yes. Aya baba otomani no twende na usoma pe mundu kwasia. Hello Mutongo TV ni Eric ni Eric Kuma elumande ne kwate beta wau nienda kwasia o ndongo isusia sieko kitakalonzo siekete kuivwa na uthoku na ne uthoku ku kitamba yako umwe mwene na kiyum na twasia ati kalonzo tosha. Aya pe mundu ketwa Meshak Mwanzia yasemoni Nathaniel sawa vyu Mutongwe niwe usu tetea vyu mali ya mukamba sana andu andu amwemene mbesa mani ukweli. Okay. Nduna andikana lakini wati na kuelewa weya mheshimiwa Nganga aende na kutetea mbai ya mukamba nende na kuminukilia matumani masame tunasuma endete muno tunataka nini muno tumale rasa skedi wa mheshimiwa Nganga muno kanesa kuka studio kueleza ngawisi ya Portland ninasoma okindu yolo wa Kitheka kiu na indi wa muthia ba yasia Hello Mutongo TV ne sese nengale kosia katelembo isu ni wati ya Masaku Nganga no waelesya nesa inde kiukyo wetwa ni ya kawaya na asu angi no tukwenda okimanya kana be akamba atongwe mau kamba mose tekitheka Portland. Mheshimiwa Nganga ndayo twende na kuminukelelia na twiminukelelea ukamba tunene ya munongo hata niwe ya ukamba na otondu tukwe yange wa before tulikegeze bene ni ndikuya kana usaithia pa Kenya kindu chonthe chekwa ni jale chwa siasa no nginya siasa ikalikawa kila bandu etha ni kindu takikitheka chaya kila nikilembetani wa kamba na nikitheka kila ki kwa kamba no nginya siasa ikeke yawa kana siasa itumika kubwabwa ni ando wizethia mena mana uwo wa kila kiende na wito kwethia ati ando na kwati na yemba ino tizi na wandu metekela kutwika utasi mituke kosa tuloela nikenda me faidi motandu ojutende na unena Dr. Steven Kalonzo Musyoka kotini yuwa amaza kutawakili aendete kuungama mustali ambe kutetea imbai Nasi kwa andu angi makati ze kosa utongo hii ta opportunity ya kwethusia motandu na pe kupanda mali ta opportunity ya kukitea aki no kweli no ugo wa mbai ila ile kwethia saingithia ta tongo iti beyond the self kitumi kila baaz Masaku ukamba sindu ilikagwa siasa ni kwethia atongo ya inge maibata na kuungama ukweli na kutetea imbai kula kungi bai siungama Imwe na maitetea ila woni mheshimiwa Uhuru Kenyatta abithuke wane mekola yalika mondani wake yathio ya malondo ibaro adongo imagi mautikanya ma siokiania mazi ine makosa agendo jukiungama haja ungama nondo nimeze kwetungiane yana kutetea ako andumo lakini ithia akamba twanengo usu wa ndengo ngewa ithela labu
ukiwa mundu atalikite tangili ainete ukiwa mundu akite mundu nge ndia mungonga oyete aipua mukamba mwenzake na tongo yona matena value ni makosa sana mukamba taila ikata ini ngewaya mbai mundu akwa nanga ngutabi taya magwe kaza tetuka ngombo sia kencha mbai lengi ndino taya maithia atongo akamba kusisia neza na the solution ni tiza kwa mundu tika muthuima muno tika muthuima muno ndu mundu usu utwikani undu utwikane itageleko niendelea yake na ngo wethia ni tizia mundu kweli ni uthiungama kwa niaba ya mbai undu ibela hii mwete nenga nae sia mbunge sia senate ni ibela zie maana muno ndene ya kudisaidi Kenya hata asante mbona kanisa niungamie na yawe takana kindu kiki kiwe ni makosa yaela gwetha kikiwo ona baila gwetha dongo imaneka lendi makulanya tethinga ko iba inondo na likana munini wa president katika shagwa nene mwithukise kele ainene ayolo wa ngewisi demolition na evictions aiweta kana ethabe kindu cha muthembe sukio twaiwa neva ile kwikala wanthi pakanena nwa na alame okoneka makonwa balame uthi usuno nene wa deputy president na on record on a president no nene kindu cha muthembe su ko ni makosa ona let me tell you ni kubata kwambaye na andu aona no isi mundu wonde wikala Masaku na thati mukamba twina haki umutetea ela umyete konga na gogo seto Masaku Machakos and Ukambani is known as the Highland of Peace and then resident as a government we have a duty to defend them the minorities and the vulnerable they recognized in the katiba in our constitution they are recognized and mwajime mukugela kwazi ati na Kongo ni kuyo kuyo maina gone wabina gula bingi muno mama Masaku kuyo memamba kuyo mekangundo matungulu kuyo memabukweno ona ba Masaku maina gone wabina gula na maina ndani ya Kenya na Kenya na kalima Masaku na tena ileta serikali mwena tena wako au matetea yes akambaya tekana ndu memana metha maungamie mwanyane na makazia musumbi kindu kiende ilembe tajitu ni jaibu ni kiboku penzi yengi itona kwikwa undu atongo imakanisa maisia na ubongo tongelera musumbe we mwene ailo tembe abo akaikona hii waribivu la witheiwe athione na inewa visa cia before na after ona kana usuni wotongo yolo na thandu mandino na yesilia keswe cha andwasu ahamwa itwasu me ukoma nzebeni andu mana imana manda male yo makwate bandu baithiunia one wo wathiba na maile kukompensate wane serikali ya ilobi na itheta county government itiasia nditendie kotini tekakulie ukweli wa munda wa Portland nego ni ete zila mpaka mwezi wa dunia mpaka mwezi wa teo lelia yundu endai muondo yu itheta county government usioke moko ni mambo kama ethie ikatugwa serikali ya wabina je obisi kana ya mundu ngi lakini munda ti ukitea usioke moko ni mambo kama haya katomine moyo kitamba kama mweso wandi na natopige mweso wa kilungu kitu moko lieli peke yake mutumani ile kule mutongo yosu ula mwene title deed no nundo usu ni we mwene monda wa mavoko ni Willy Wambua kuma kitu usumo songe Willy Wambua nenda kusongeo court niyo Kenya ya nengiwe ni katiba ka 2010 could determine true ownership ya land na kila mundu ateke yake mata yake before the court of law ikenda court determine na kindu kikienda neno nena ni weyu oyu nena kotini kitongo ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka tawakili ande tabu kotini senior counsel tawakili akanena ni zina ikulia ownership ko ni tikenda tikegalate no ni kulia mundu uzu akwa tenenge Kalonzo na koti ebinda nono ningona maovo matusungi ngona maovo ala mambikiane kana ndongo ya chama chawe pa Kalonzo Musyoka governor wa county ya Masaku avinya ndeti ni mavikite kotini wa maondo ma Itheka mawithuloko musini wa Masaku kavindane ka koti wo wa Itheka hukwikwa wa kumya utio ula serikali ya county ya Masaku na quality ili kwa nini ila yokoneti aimimalo kena
na company wa kuthia simitwa East Africa Portland 7 wala ingi county ya Masaku ikuletie koti ya Itheka wambe kuungamia kombo wa kwa nyumba cia enende kula kutwa iwe Kithekani cha Portland ukamba wathiriwa. Yes. Right. Zini verified information wala na atumiwa oyine mwandiki witwa Mauvo kuma musini wa Masaku Daniel Mwongala na inde twimina utumani wa muthia Kinyungu Andres ya Nimrod na Kawaya at a really disgrace to the Kamba community. These two Kambas would eventually divide the Kamba nation. I would request them to understand that when it comes to issues affecting us as Kambas, we should come together and rescue ourselves. Na akachokangia kasi Ruto na kibothe kula kwemba ya mukamba na yanya yu ya ubuthi akamba yeketwe ni Kawaya Mutwa na Nimrod na andu asu me atatu ndisi Masaku wa makenondo mo matumitwe moke umina ukamba usuni woni wake Kinyungu Andres nenda tumine Nganga ndateke muya muthia maybe ne comment yulo agiuja neno Kinyungu wente mina yu inonie mundu umwe kati wa atongo yesime wetomba niti andu miongo ile mamu nengosu na mamu itegezia mauta mamu ya adrika mutongo yuambai yani we are what to this. These people should be serious. No male kwa kana no push. Yani tumine ndo maime ni magulia maime na mayeza tongo imechetea na mekitina bagwewe utongo nduna yudrika na kangu tabie akamba maisie thome wengwe wae koma ya mutumia nendo kulia serikali wa lobby uya kana mukamba isi mwana ndeka gwetheka ndo meya kiwu na wasiosu na woni munene ni watongilelwe na sungu masia you don't throw away the baby with the bath water. And man ame yakite mundani uyu irrespective of the activities whether legal or illegal ilasi happen mokolikapo pena legal process ya umabetanga mundani na neyo ile kwatewa. Okay. Na the only fair thing kweka ni kuungamia uombo yi tongo ikwekalandi mesani na kumanda a lasting solution to this issue ya meonda then wa area ya maboko Masaku no kamba wana botabie somo ona kuya ndivi ni mudesi ya mwezo wa Masaku no ndende na usukumwa kono kweda kwa muinde akibebelo kayole nako andu maitu no maende na usukumwa masonge ni waesi no ndende na usukumwa ona nene wiye na bata itatabeta no ndi watamba tange otitwanda iyo tweka itatabeta ndo tweka tamba tange I mean ko ini shote wena bayasema miunda ya kamba ya under threat ende no binyewa miunda ya kamba ni memake nundo ithete tuwe bakube na Kenya katikati ba Kenya bebe ya tinende ilobi ba ile tinende ilobi Kenya ni tatu akamba koyo na Masai Masai ni mozi tumo matete ya munda wo koyo wondo tineka amba ni bobone kiebe bololo na meazete wia mbayitu meazete wia andu maitu ne mukulethia ne twetekela kwetu andu mawia nicho kitumi governor wa Vinya Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na Hatongoi alame ungamete ngalikwela ya ile historia maungamiela ine yambe matete mbai ya mukamba tete mbai atikale chema aserikali wa lobby nukasi oto bathaithie akamba nundu nimeokio sinda ni witu wa Kalonzo wa Musyoka na Mheshimiwa Ruto. Alright, ebinda yabika kini lazima kedewa. Asante. Thank you. Nziokiloa uimina tavya bro Mutwa anaye governor wa Masaku miaka 10 na newese siendo isu sionde na serikalini Maxine yani wa muthia we elected Kawaya not once but thrice because we duly know is immense worth to us. Timu bya mono ndo akoko. Ndo nakweza mistake. Ona mono ga mistake 3 times. Twamina. Twamina izu netoka ingi mwanya wabinguka ngoma nda ingi tiko usiondwe mo ni mu bya mono twende wanake Mheshimiwa Nathaniel Nganga. Ndo kama video maita maingi ukethea. Ukethea mwekere mistake 3 times. Ando amaze obise babs ba failure 1000 times. All right. So it could be 3 mistakes. Usine Nathaniel Nganga Minista wa Itheka County
ofisini ya Masaku twetha na kilunguni kiu na ni mubiano ndo akutamanya na itu nginya twavika muthia ni twerasa skitho kwanza mune kwendea muthenya wa kwaila na witinda nesa ino ni Mutongo TV.